Ngai ko blay pi hakni ke sngi sesisian pat hak kerteng ke betiang tam ke jong Tuhan Yesus Kristus. Nak benta jong pi ke bela ai ki mat jing duai ke jong pi lang bagi comment section. Akwa ban pentep shepi bangi yang rengkat bat pi hak jinget bat ngi duai ru ba blay unwan menyesham ya ke jing don kam ke jong pi. Lesi hapreng ke jing pang ke jing shitom lani ke jing don kam ya ke kamba ha ke ram ke sha compare ke jing don kam ke jong pi ya baru ke mat jing duai ke pilawan ra yang rengkat bat pi de ke jinget wala da ngamla ban itu pi henry nganget scam bu blay utip ru I ke download ke badon ya ke jinget hapo jong pi download ke badap de ke jinget hapo jong pi kan penlong ke lenti ba ya blay ban le ke kamba ha ke jingem ke jong pi dongin nget lang pangin ailut baro ke buram sha blay na ke ban ki kampla ki ba un le ha ke jingem ke jong pi di ha ke ni ke pon ngin le ban puson na ke tien ke jong blay ban ngin pet na ke gospel ke jong Yohanes kal nong ke khat lai ke khat ke ban lai pusau hadu ke ban lai pusan ki kentien ki bong ke hukum batamai ngala aya pi bapinja iet paralok hi kumbang ngala iet je pi bapiru pinja iet paralok hi dakani ken yo tep baro pilong ki senran jonga repidon ke jingi iet paralok hi uji sukres u ai ye ke hukum ke batamai kani ke hukum kalong ke batamai namar omshum patlahikai Haga testament ke berim banginnya iet paralok namar gadon ke por haba manu re manu ki pensngosi yangi namar ke jinglong breu kambiang gadon ke jing keput bat ke jing bunot henry kata kam de ke jing iet ke ublay kwa yangi bangin don ublay limba Jesus Christ haga ke pertai ula aingi ke hukum ke batamai bangim day ban shun yano yano ngim day ban don nong shun ha ke jingam ngim day ban kaput yano yano ragi breu la les ne yangi yon kam ban map yaki ka kaput kare ke jong blay kam day ke jongi ini how blay na ke jing bishar ke jong the henry ke jing khot ka long bangin long ki breu ke badap de ke jing e ya baro ke jing e kum ba ukresula e yangi The Bible gate ho bau Jesus Christ om tang bau Ukraine bau ie jengi ndreu la pen pau kambon de ki kam ba ka jing ie ke jing u ka long de shisha ka jing ie ke bajanai ka jing ie ya baro ka jing ie wat ki nong shon wat kita ki bele pershayu de ling ba ka jing ie ke bela penla yu Jesus Christ ban map ye ki bela les ne yu wat ki bela shimno e ke jingem ke chu kalong ke ke bela kalong ke be bangin perkhat bangin iet kum bau trau iet yangi henry la regila don yu kres po ka don wot ke changi kan don ke jingiaieid ba ke jing pensat bor lang bau min sim ba khoi bangin la ban iet paralok angit skam magni ke sngi benta ngin ket mau ke ni ke hukum ke batamai ke Jesus Christ u ai bangin am iet tangi ki ba iet yangi dengan iet lut ya baro bat ngin iet iwe para banget para bay syakri lang haga yeng kesam haga em lang kesalang haga jakatre jakakta in long gi brege badap de jing ien paru Jesus Christ su ai ke ni jing kai kirpang ke senran ru bagi de banye iet para maki para bay syakri ke kam ke jong kenrat ke de bendoni ke jing ien Pada lembar jong ke ni baga pertai ke laru ia ke ban itu pengilong ki senran ke jong Kris. Kini kalau ke wain ke dak baga pertai ke labu itu pengilong ki nong bot ke jong Kris. Kam dei tang ke jing elap, kam dei tang ke jing hikai, kam dei tang ke jing duai. Bakam kong san baga pertai ke nyu I pengilong ki nong bot bat ki senran ke jong Jesus Kris. Kadai habangi iet paralok. Tu ai begini kan long ke jing duai bat kan long ru ke thong na ke benta jing ilang baro
Nginam ai lat ya ke jing isi, nginam ai lat ya ke Jingpuson, ke Jingpuson. But ngin pendap ya la dia, hinre ngin pendap ya la dia, da ke jingiaieid belai. Patu ai baleng bau mensim bakoi, ngin yo diang ya ke jingiaieid ha ke donot ke jingi. But ngin penmelian ru ban ong, ngam don nong Suon, ha ke perthai, lait no yo syaitan ubalong nong Suon jong belai. Ngam don kinu gibrei ke bang isi, pentikna ba fi iet ya baro. Pentikna ba fim don ya ke mensim penihar kaput ya nuru. Ai ba ublay unsyam so ba ka jing ke jingi leng ba ka donot ka badap de ka jing ien te toble ka jing suk un kurku pi hagri ka ski baro ka wai warun pendap pi de ka donot jong ka jing ien blay ba wanam kladru ublay iet pi kumba pilong. Amen.